Ha re lekola tse ipeleng sehlohong thapameng ya kajeno, sehlopha se sebetsang sa Vala Umgodi se kgothaletsa dizamazama ho mamela seponesa hore ba tliswe ka hodimo. Shoprite e eteletse pele mabenkele a Afrika Borwa, mme balaodi ba dipapadi ho PSL ba tla fumana tshireletso nakong eo ho bapalang bolo ya maoto. E re ke amohele Muhi ke Thopi ya Mokwatle. Sehlopha sa letsholo le sebetsang ka Vala Umgodi provinceng se tswelletse ho ipiletsa ho barafi ba semolaong e leng bona dizamazama ba ntseng ba leng penya lefatshe sebakeng sa Stilfontein ho kgutlela ka ntle. Moleng le ho pholosa maphelo, seponesa sa naha le sesole ba dumelletse hore dijo le metsi di theoswe ho barafi hore ba fihle ka ntle ba phela ebile ba bolokehile. Seponesa le basebetsi ba bang ba molao ho polokeho ba tla dula sebakeng ho fihlella ba phethela le ho ba tlisa dibukeng tsa molao. Mmuelli wa seponesa sa province Brigadier Sabata Mokgwabone wa tlaleha tabeng ena. Police and other safety officials will remain in place in the province until all illegal miners reach surface and acted. We appeal to the community in the area to allow the police to do their job, because the South African Police Service will not allow any criminality to thrive. We can also indicate that to date more than 1,000 illegal miners have resurfaced from illegal mining activities, and efforts are ongoing to ensure that those who remain underground resurface. Today and up to so far, only 3 illegal miners have resurfaced, but the operation continues. The South African Police Service will continue to stem the authority of the state without fear or favor. Ho sa le jwalo, mmuelli wa seponesa sa naha Athleda Mathe thapameng ena kajeno o ile a ba ka hara province o ile a setlela metjha ya ditaba puo e kgutshwanyane ka ntle ho morafo mo diketekete tsa barafi ba semolaong ba ntseng ba tshwasehile. Mathe hape o netefaditse ha o bile le ya hlokahalang hara barafi bana, mme seponesa se fuputsa sesosa sa lefu. Confirmed that as of 2 o'clock this afternoon, a total of 1,173 illegal miners have since resurfaced, and from yesterday we had from yesterday it's 7, so there was 5 yesterday and 2 this morning. We do have a decomposed body that was brought up this afternoon. Circumstances surrounding how this individual or illegal miner died are under investigation. We can confirm that we have registered an inquest to the death. We can confirm that the pathologists have arrived. Our detectives are also on the scene, and necessary crime scene experts to take over the crime scene and so on. But as national, we are here to reaffirm our support to our men in blue on the ground, as well as the members of the SANDF. We are in support of this particular operation. I think as a caring government, we have gone to great lengths to get these illegal miners to resurface on their own in a safe manner. We have went as far as trying to communicate with them, sending flyers down there and so on. But what you do see now is that community members stepping in and demanding to go and rescue these illegal miners themselves. We are indemnifying them. We are making them sign indemnity forms as a way of exempting us. We have taken them through the dangers and the consequences of doing so. But like I've indicated, as a caring government, we've gone through great lengths. This is a complex operation, and time and again we will be advised on what is the right thing to do. So we are on rescue mode and so on. From our side as national, we are, like I've indicated, we are supporting this particular operation. When you look at since the inception of Operation Vala Umgodi in December, you will recall that we had various incidents of high levels of crime in illegal mining operations where they were taking place in those particular communities. And since the inception of this particular operation,
we've seen a decrease in these illegal mining activities. We've seen a decrease in levels of crime in those particular communities. We have taken note of the outcry that is there in terms of the complaints made against the police, and we are reaffirming our stance as the police. We support this particular operation that has been run in Stilfontein. Tabeng ya ho pholosa jwalo ka ha e ntse e tsamaya ka bonyebe, maloko a setjhaba a ntse a bontsha tshehetso ho baratuwa ba bona ba tshwasehileng. Mme Matshidiso, lebaka la lona jwalo ka le batho ba community ke eng mo ka tsela ka jeno? Lebaka la gona gore be re monana ka letsatsi lenana ke gore re hlaloseditswe ke mphakati ka ntle mphakati go nkare ke batho be re dulang le bona go ba ga hlalosetsa boemo bo etsahalang mo Chafteng tse sa berekeng gore bana ba rona ba sale ba tsamaya ntse ba ga ba lo phanda ga sa tse go ba lo phanda eng ba bang ba bona ba fungwana teng mona mo maponisa a emeng teng se tshego maponisa a hlokometse go hona le batho mo so gona ne re sa itse. So ke ha re bua re le mphakati gore noko maponisa a ba re tlogele re ntshe bana ba rona cause ha re itse go ba phela ka gore ke gale ba tsamaile ha re itse go ba phela o go ba tlhokofetse mara if ba tlhokafetse ha ba re fe bona ha ba tswe re tlo ba pata if ga ba pata la be ke masapo fela noko ha le sapo fela. Ke bona le ntse le pheha dijo le phela bone batho ba ka class ka mane ka pa ke folona batho ba ka community re phela rona community cause re tswa hoseng mo re dulang teng ha re tswa hoseng re fitla re dula monana until re ntse go utlwa di report gona hona le ba ntse ba tswa ba phela gore ba tlhokafetse hona le ba tswang ba phela gore ba tlhokafetse re etsetsa gore re kgone go ja. Ka jeno o thule hona le mofu wano o tswileng a hlokahetse o ikutla jwang ka taba tse jwalo? Ke ikutla ke le bohloko because of ke motho ke madi gore ke ka re ke nna ke wena because motho o le motswadi o mong le o mo utlwa bohloko ifefa a se wa ka o ke utlwa bohloko ka gore ke ngwana a na to phanda bana ba gona ba tshwere di certificate tsa di matric ha ba bereke ga gona mmereko o ka kena ka relegation la gona ke mahlomola ha o kena ka relegation ka go ke mahlomola pelo go a swabisa. O ka batla mmuso o ka etsa eng ho ya pele ho thusa ka ntho e tsalang? Nna ntho ke batlang je ka ha ho ntshuwa batho bana ba tlhokafetseng ba kulang ha ba fetsa go tswa ba fela kaofela at least government wa rona a ka re shebe ha nke ba fuwe mosebetsi cause ba sile mangolo ka tlung ka go ba pakile ha ba bereke ba kene sekolo for free for mahala ha ba bereke government a re thuse bana ba rona ba kire mmereko ha o ke go bulwe mmereko. E mong wa barafi ba semolaong o buile le rona ho tshehetsa leloko la habo. Ka motho community ha o utlwa ka letsatsi la ka jeno ho thwe ho tswile mofu o le mong o ikutla jwang? Ntate nna ke le motho community ene ke sa tlo ipata le hore nna sharp ebile ke phela ka ona diteng since ke tseba batho ba ka ke phela le bona ke batho ba ke ba tsebang ba bongata ba bona wa nthola ke ne ke ntse ke expectile hore batho ba o kana ba etsala ntwe ngwe le hore ha e sharp ka bona wa e bona le nyewe o ya ka the way ba tsina go etelele ka te gorman laka wa nthola and now ntse ke expect hore o kana ka utla taba tse ha ntse di tlhaga gape ina like it's a shock mo gonna wa nthola gorman laka it's like it's a shock now ngare ke ntwe ntšha maka ntse ke tseba gore e tloetsa e ka tloa ya etsahala wa o lwela o le motho ka se ke phele na go etelele jwalo more than 3 months or 2 months. I don't remember gore ke na go ka ba kwalegile o ntse o phela fela o sa kry metsi o sa kry dijo wa nthola braka and then nantwe ke phela ka yona like I said before ke phela ka yona ke phela ka didenye braka community member braka and didenye mo gonna gote it's illegal mining. Yes, it's illegal because of a kopa government o mine maybe fine but now ya mpisa le bana ba ka ena ke hlophe motho braka wa nthola gona no re tlo thusa like re tlo thusa ya no mme o mongwe wa lona wa mo TV o mogolo wa ko president o ntsa bua ntho tsa di bua gona ga le batho ge le fa re thusana le yona maponisa go re ntshe batho o tšwa gona ga etsa maponisa gore ba tshware batho mosebetsi wa go ba tshware batho ha ba tswe ba lo batla batho ko ba tshwantse ba batla ko di border kwa gona ga tlo ba thusa gore ba tshware batho gona ga ba fa bona after that bona ba tlo claima di mental tse ba sa isebeletsang tse rona ba fileng tsona
ba mfisa like nkare jwale he okay mme ko wena go tlo ba smoker out ere go tlo khele ge etsa mosebetsi wa ba smoker out wena o stara gona smoker batho out ibile go kgathalle go ba phela jwang mo ile gore mo ke le South Africa ka tseba bophelo ba motho bo important ene bona batho ba gore ke mohlobo mang a ke kgathalle ke mohlobo mang ke tlwaetse phela le bona nna a ke sa bona le bile le mohlobo a se ntwe ke kgathalla ke Spanish sa bona se se Spanish sa ka ke phela le bona ene ke phela ka yona didenye e supporta family ya ka la ka bitsa ba bitsa o theke illegal mining etsa jwale ke mo ho etsa hetse ka mo go etsa etseng ka teng ka bophelo ba mona mo a re mmeo tantshi le kutlo ho thwe ne le tlabe le bete ha o te maponesa ba le file nakonyana ho le jwetsa hore batho ba tswe ka mo wana e bona jwang le jwalo he nke be re yentse gorman nke be re yentse fele ntse ke tshwaela teng hore ba re feile nakonyana hore re tswe ka mo okay nke be re yentse but na happy ke na le maikutlo happy ene ka nka tshwaela potso sa mpotsa nyona maikutlo aka ka didenye ke gore na wa tsi nka re ba ka re fa chance re iphidise because of now even government ha e khone hore e re fe dispane ke mokana ke 46 years a so spane brayaka spane ke spane le 3 months ke di contract and maybe ke spane 2 times one total ho tla mo se seng ke volunteer ho volunteer ka fumana next after that ne ke dula ke tshwara ke ne tronko maybe many times braka one total mo ile gore after ke tse mo ke kene mo yona ntwe ke ipone ke sa kene trongo ke bone ke etsa ntwe right is illegal mining fine ha ke gane government re yalo ma nna ntwe na braka ke feel like it's like ke tle mona ge mona ke feel ke shebe space ke feel ke dlala spinach if nke ke jetse spinach fa ke sho bana sa tlong khathala akere ya me ke ya mine he ba ke ne thata ke itse ba ke na hlobo le mang ke crime okay ke crime ha ba ntšhaja ba tlo ntšhaja ka illegal mining if you know ke guilty ke is illegal mining ke na ke ibua ka etsa ke phela ka ntho braka because of akere ke si drugs ke re si wantol ke iphidisa ka go iphisa ka teng ka ntho ile go beile ke modimo mehlobe mengata e tswile go tswa mafatshe a mang a tla tlo iphisa mo South Africa ka ntho tse re na le tsona gona go ne iphisa ka tsona at the same time government a khone go supply ka ntho tse le gore re tla khona iphisa ka tsona mesebetsi re le jere ke motho wa moholo ke na le bana ke tlo ba supporta ka bana baka 350 le plus 3 grants tse tsa bona tseo o jo wena bana ba hao tšhelete hanga e kopantsha kaofela o ka ba supporta kgwedi kaofela ka yona never so somewhere illegal mine ye lona e ntse tlatsetsa mo ke shotang ha moemedi wa setšhaba le Thembile Botmane wa Khuma a rotse maikutlo a hae ka diketsahalo tsena tse ntseng di tswella ho etsahala ka hare ho Khuma. I can confirm that the sixth body it's been retrieved from underground, and unfortunately is a dead body that we just retrieved, and it is confirmed that that person is not alive. And in terms of the operation, because of the the pace it's shaping into, it's very slow. Yes. What are the police saying when you speak to them? We tried to say, because obviously their government, they have capacity of maybe can come with better measures. This is the only thing that we could get when we requested community members to assist. So it seems like we will continue with the same system to have people, 50 people on the surface, retrieving one body underground. I mean, you must remember it's 2,000 meters going down, almost, I think it's 2 kilometers going down. So that's why it is slowly. Then, just describe to us. You were communicating with the men downstairs underground, and obviously the rope they had to tie the body to the thing. So,
is there communication as to are there more bodies there when you speak to them, and how it come that yesterday they were bringing or imaging the men who are alive. Yes. Now today is the body that. Is there communication that you decided to say that let's now resurface the bodies? No, remember the objective here, as much as we still need dead bodies, but it is important for us to save people that are still alive underground, and also retrieve the dead bodies so that we can give closure to the families. So the communication that we did after we sent the person, they are communicating through a letter, and we said to them, please give us the people that are still alive so that they can get help. And the people that came yesterday, they made it clear that they are people that that wants to come out, but they don't have strength, they don't have energy to come there. The other thing that is killing them is to live amongst the decomposed bodies. So the smell and everything. I mean, I was there when the body came out as they are opening. I still can feel the smell standing here. Now you can imagine a person that sleeps next to the dead body on daily basis, not even eating or drinking water. So that's the condition. I'm still remaining on the position as the community leaders to say the intention is to get people underground and bring them on surface. If you want to prosecute them, do that. But people have a right to life. Mmueli diketsahalo tsena tsa barafi ba semolao di ntse di tswella le ha jwale. Ha re atela pele Lefapha la Thuto North West le ngongorehile haholo ho latela ketsahalo e mpe e nkileng sebaka sekolong sa maemo a phahameng sa Meriting ka Labobedi, moo baithuti ba babedi ba sehlopha sa bosupa le sa borobedi ba ileng ba hlabana ketsahalong tse etsahetseng dibakeng tse fapaneng empa di tsamaelana mme ho kgolwa ha di amana le maqulwana a dinokwane. Mmueli wa Lefapha la Thuto Mphatha Molokwane wa nama. The Northwest Department of Education expresses great concern over two violent incidents that occurred at Meriting Secondary School in Meriting near Rustenburg on Tuesday, 12 November 2024. A grade 9 learner was stabbed by a group of 4 former learners outside school, leading to another stabbing of a grade 10 learner within the school grounds. The violence is linked to tribalism and gangsterism disputes. In today's meeting, MEC Mutsumi responded by deploying 4 armed security personnel to patrol school and address ongoing gang-related issues. Haratela pele tetla ya botsamaisi ba madiboho ere e tla dula e leihlo le ntjhotjho le dibohong la Lebombo jwalo ka ha mehwanto e tswelletse naheng ya Mozambique. Mmueli wa BMA Mmeme Mokgotsi o boletse maobane thapameng hore ba kwetse makeno a pakeng tsa Afrika Borwa le Mozambique tlasa tsitsipano ya ntjhafatso e mabapi le ditaba tsa dipolotiki naheng eo. Mokgotsi o re tsamaiso ya batho le dithuto ile ya tswella pele le ha le jwalo mahlale ao ba fumaneng ho tswa mmusong wa Mozambique o supa ha o ka nna ha ba le ho tsoha ha merusu. Letsatsi la kajeno le sutjwa jwalo ka letsatsi la lefatshe la diabetes. Lefapha la bophelo bo botle North West le lakatsa kapa lo keteka letsatsi la lefatshe la lefu lena la tswekere. Lefu lena la tswekere ke lefu le leholo ho bophelo bo botle mona Afrika Borwa. Ka batho ba ballwang ho milione tse 4.5 ba phelang ka lona, le tlatsetsong ya milione tse 2 ya dinyewe tse sorarollwe ke sesosa sa lefu sa bobedi ka hara naha ka mora lefu la lefuba e le lona la tuberculosis. Ho ballwa ho Moafrika a le mong ho ba 10 a inang le bohloko bona, e ka ba halofo ya batho ba sa tsebeng hore ba phela ka lona. Ho se je dijo tse lokileng, bophelo bo bokaneng e kanna ya ba tse ding tse etsang lefu lena. Ho thibela lefu lena le ho le lwantsha, mmuso le mekgatlo e seng ya mmuso e hloka ho sebetsa mmoho ho tshetlehela taba ya batho ba mmele o nonneng ho feta le ho phela bophelo bo sa tshwanelehang. Mwiri ke betse na mona re kene go tsa matjhaba di latela.
Ho emisa matsatsi a bomabarebare, mopresidente ya sa tswang ho kgethwa wa United States Donald Trump o thontse molekgotla wa Florida Marco Rubio ho etella lefapha la bongodi kakaretso la US. Kgetho ena ya hae ya mophepetsi wa mehleng dipolotiking ha e sale e le melomong ya batho matsatsing a fetileng. Posong a e fanyehileng ho X, Rubio o boletse ha le motlotlo hore mopresidente o mo tshepile mabakeng a nnete. Moetsena tsa matjhaba ke di bea mona re kena ho kgwebo ya latela. Shoprite e hlahelletse hodimo ebile e totobetse hara mabenkele a hodimo kapa maholo Afrika Borwa tabeng ya diabo le nakong e fetileng e hlahelletse sebeditse hantle le mabenkele a ikutisanang le ona a kang Woolworths, Spar le Pick n Pay. Diabo tsa Shoprite di nyolohile ho tswa ho 248 ranta ka bo e le nngwe ka kgwedi ya Pudungwana selemong se fetileng ho ya ho 308 rand 80 sente kgweding ena selemong sena sa 2024, mme fana ka pusetso e thabisang ya 24.5% bakeng sa batsetedi. Sehlopha se bone katleho bokgoning ba teng ho bapatsa ho hlokwang ke batho le ho otlolla ka moo e fanang ka teng ho kenyeleditse ho thakgolwa ha ditshebeletso tsa 60-60 eo e tlisang dijo monyako, mme moo ho bone kgolo e kgolo ka ho fetisisa. Mohlanka ka sehlohong wa teng e leng Pieter Engelbrecht o tobokeditse diphethoho tsa sehlopha a qolla ha o kile dilemo tse fetang tse 20 ho fihlela lekeno la bilione tse 10. Ha jwale e kgona hore e ka fehla tjhelete ena ka mora matsatsi a 15. Ha lekeno le ka fihla ho bilione tse 250 bakeng sa dibeke tse 52 ho feleletsa kapa ho feleleditse mafelong a kgwedi ya Phupu selemong sena, Shoprite e dutse ntse le lebenkele le leholo ka ho fetisisa Afrika Borwa. Moikgwebo rona e re ke be mona re kena dipapadi di a latela. Basadi bolong ya maoto mona Afrika Borwa ba tshwereng sekola sa CAF le Mamelodi Sundowns ba fumane thuso ho tshireletsa sekola sa bona sa bomampudi ba CAF ya basadi ka mora ho hlolwa ho tshositseng kapa ho ba tshositseng ka ntlha e le nngwe ke FC Masa pulong ya papadi. Maafrika Borwa ba ile ba khutla ka mollo ka dintlha tse 4 ba hlola Ethiopia. Ho ya ka sephetho sa laboraro ho bonwe ha Nigeria e dula hodimo tafoleng ka dipoints tse 4 le FC Masa, ha Maafrika Borwa a dutse boemo ba boraro ka dipoints tse 3. Papading tsa makgaolakgang ho digrupu, Mamelodi Sundowns e tla tobana le Edo Queens, ha FC Masa e tlankana le CBE FC ba bapalla ho ikgantsha. Bobedi papadi tsena di tla bapala ka Moqebelo ka hora ya bosupa nakong ya Afrika Borwa. E re phethele ka dipapadi re lekoleha Premier Soccer League le SAFA di dumellane ho tsebisa hape tshebeletso ya tshireletso bakeng sa balaodi ba papadi le di-referee. Sena se ile sa hlahella ka mora teko ya tlhaselo ho Luxolo Badi ke motshehetsi nakong ya papadi e quarter final ya the Carling knockout e ne le pakeng tsa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns le baleng la FNB. Moeletsena tsa dipapadi ke di ba khutlo mona ebile ke pheletso ya ditaba tsa rona tsa thapameng ya kajeno. Lo futana go tlang hape na le mefo ditaba ratehang re ho wena etso khotso.